Litial re anakuan. Listolbal utlixnawal xsalisantilhu nokoxk'echixtawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rexloqoninkil. Sa xtolbal lisantilhu uchtz'ilbal xsa naqak'eretal naqanjun lihu linaxch'olob rib xjunes. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Tegnau litial, utlitial ta achaban qere. Sala kulbal salitzolo kain, litial re anakjuan. Nakotosh kotzbalakwe, lishkap rakalil litzolok lityoko chakchishbanunkil. Yoko che atinak chirish ani haan li Dios. Uzelihak angela in nakotosh kotzbalakwe, junjunk re linalep. To atinak chirish nak Jun ahkwi li Dios kwan. Utli junchi Dios hain, o ship li choshail kwan kilal, li kwan kep, sa li chut hain. Hokan kahkwi, to atinak chirish, ani haan li chukwa beh Dios, ani haan li ahol beh Dios, ut ani haan li santil musik Dios. Sa la kulbal, chapla santil hu, ut sa jun komunil katikipak li tzolok hain. Nakotaw tiklak rikinihu Génesis capítulo 1, ut versículo 26 naxcheqe chihokain. Toh nakkischeli Dios, kachop tesiak lipoyenam, ho kahalam ho kilobal la o. Reta taklang sashben likar sa palaw, sashben lishul, nenkerupupik chiruchosha, ut likwankep sa kiche, sashbenep liketomk, ut sashbenep chishhunep lishul, nenkesh hukukirib chiruchoch. Linalep litkwah litkachap sa lihun rakal hain, haanak. Monko juntah kwit yochi atinak sa lihonal religiop tesink. Nascheke, katiop tesiak. Ho kahalam ho kilobal. Yochi atinak sa hunch utal. Monko juntah kwi. Nakotosh kotzbalchikuli esil linakataw sa lihu Génesis capítulo 3 ut versículo 22. Nascheke chihokain. Chirishaan kishye chihokain. Kwaye likwink, kech yosil chik. Nashnau chikli ut li inka Anakwan mare anchal tishye liruq. Tishchokru liche relituam tishlow utakwan chuam chihunelik. Keretal. Arin salihun rakal chochisyebal. Kwaye likwink, kech yosil chik. Yo kepchi atinak sa hunch utal, kech yosil. Moko juntah kwi yochi atinak sa lihona la in chirish nak likwink. Kishket li chakrabre inkash sa kankil ru, li che reshna wali ut li inka Chirish nak kitane, lish eba, ut li kawa adang sa li chakila la in. Li hunch utal la in, li yosilal, ke atinak, likwink, kech yosil chik. Chanakesh cholop, arin salihu Génesis capítulo 3, versículo 22. Hokan kahkwi, salihonal nak ki ushmank sachbal liratinobal lipoyenam. Aran salinajej Babel. Nakataw salihu Génesis capítulo 11, versículo 6 ut 8, nascheke chihokain. Ut kishche, anakwanchish junileb junah kwi chitenamit. Nakwankeb ut junah ru liratino baleb. Hokanak sheshtikib shpanunkil hain. Ut anakwan ho chinal ho nimal terak shpanunkil moko chahak ta chik chirueb. Ut di versículo 7 naschechi hokain. Tinkubek bi ut toshimpo liratino baleb. Renak inkachik te stauru li te che chiribilebri. Hokanak ke cha-cha-ik shpan li kakwa sa chishkuni li ruchichoch ut ke shkanam li tenamit chichemchoru. Arin hun jonal nakataweb aranza linajej Babel chishkablankil linajej hain. June bakwilirati no vale. Habananza di versículo 7 nascheke nak.
ke kubechak, ani ke kubechak. Salikashlan atin nasche descendamos, ke kubechak, ani ke kubechak, li Diosilal. Chishbanunkil li sachbal chole ha in resh sachbal li ratino ale li poyenam renak ingachi kesh chol chishka blankil li najeja in Babel. Li naleb li nakwataw li takahunahig chishhuni li rakal ha in hash ke bal retal nak saeb li hona la in hunchut li Diosilal li jokep chi atinak. Li jokep chirilbal chan rush kwanjik li poyenam sashpen aruchi chochain. Abanan Kung sudnak ng ko sach chishnale bankil, ut na katye, ut na kacholo, ut na kasyakap, nakhunah kwili Dios kwan. Abanan, lihun chi Dios sa in, cholo bambil sa lisan tilhu, nakhkwan hun chut lis Dios silalil. Lihun chi Dios sa in, mongkohunta ahkwi, horah nakwankin la in sa lihun kamoka in, sa hunesal inka. Lihun chi Dios sa in linaskaba ilisan tilhu, kwan hunis chutal, relis Diosilal. Nakotosh kotzbalakwe lihu Génesis, capítulo 2, versículo 24. Jojun talil renakatauru, chanrunak, junchi Dios, abanan kwa junch chutal lis Diosilal. Nashcheque lihu Génesis, capítulo 2, versículo 24. Yokoche atinak chirish liquing ut li ishq. Hokanak liquing, tishkanab lishna, shchukwa, tishlaqab brikin lirishakil, ut Hunaheb achik jitzeh kwaleh nakwan qeb. Sali kahun kabal. Hun sumalo. Kwali nabeh ut kwali chikwabeh. Abanan hunah kwili hun kabal linenke chutub ho hun kabal. Kwan ke ebli alal kaholbeh chish hunile bain hunah kwili hun kabal. Abanan halan qeb chisa li hun kabalain. Hay hun li talil naruli na koksi ut li tinkot sakwe resh cholo bankil. Nakli Dios nak natielimang hunchi Dios abanan kwan li chut li Diosilalain. Kwan halang li Diosilal chisa. Ho nak shaka ambili hun kabal. Kwali na beh, kwali chukwa beh, kwan kep li alal ahol beh. Renat kateng ali na leba ini joko chishkotzbal. Nakwataw kotzbalakwe lihu Primera de Corintios capítulo 12 versículo 20. Nasche kechihokain. Hain reske bash kawu linaleb li joko chishkotzbal. Nasche li versículo 20. Usbi nabaleb li chaalej. Aban hun ahkwi chitzeh kwalej chanak nasche li apóstol Pablo. Halang pay ruli hun chikomon li ninke okeng salich ut. Habanan hunah kwili tzeh kwaleh chani apóstol Pablo. Hunah kwichi iglesia habanan halang li ninke kangelak chisa. Hain hush kawub li nalep li joko chishkotzbal chano nakli Dios hunchi Dios habanan kwan hun nish ut lish Diosilalil. Utlipatzok aniat put Eblinen que tzakong salich utain relis Diosilal li hunchi Dios. Utanakwan, nakotosh kotzbalakwe, li kareru nacholop li santil hu, chirish li oship chi Diosilal hain. Utakatikip, roxinkil li hu Mateo, capítulo 28, versículo 20. Parquikis cholop li Cristo Jesús, saaniah kaba, tentota banumang chish hunil. Udnasche. Li versículo 19 nashakab. Achukeshbi utkiomake. Chok in solom chish hunileb li tenamit. Te kubsieb shha sashkaba li tukwabeh. Lik aholbeh utlisantil musikeh. Utkutumakeb churueb shpab ankil chish hunil. Li teshintaklakwi. Chenawak naklain kwankin erikin. Chishunili kutan toxarosohik liruchichocho. O shiblik abajechcha basi arin lihu Mateo capítulo 28 versículo 19 li atineba in li Cristo Jesús kikotzokre. Udnasche kub siumakeb shha sashkaba li tukwabeh li kaholbeh udlisantil musikeh. Haineb li oshib chi choshail kwankilal. Chirish li yokochak chi atinak sa lihu Génesis. Hunchi Dios aban oshib sashnahem.
li yukwabej, li k'ajolbej, ut li santil musiqej. Nakotaw xkotzb'ala akwek sa li jun kamokain li esil li naru nakataw sa li santil jun chirix li yukwabej Dios. Nab'al li esilale nakataw sa li santil jun chirix li yukwabej Dios. Nakotaw xkotzb'ala akwek jun qaq re'eb li esilalaan. Juli ben esilal nintaw sa li jun Mateo capítulo 7 ut versículo 11 li qaqwa Jesucristo kityo re'eb li atinain. Hokanutan, kuila esh, li moko chabilesh ta, nenke naushk ebal li chabil sima tan re'eb le ralal ek ahol, matoha ta chik le cho shail tukwa, inka tishke li qashal chabil re'eb li nenke tsamank chiruchan. Chirish aniki atinak li Cristo Jesus harin, chirish li qacho shail tukwa. Yo chi atinak chirish li cho shail tukwa. Karupetish banu chak li cho shail tukwa bech, shkebal li qareru li naqatsama chiruchan ni Cristo Jesus. Nakotoshkos alchikakwe li esili nashchek salishpench carta li qawa Juan capítulo 4, versículo 8, toxali 10 nashcheke chihokain. Ani inkana raok, inkash na womruli Dios. Shbanak li Dios haan raok chan. Hain kikutung chan, kuikikin, li karabal shban li Dios. Nakli Dios kishtakla chak li ralal hun chiribilrib saruchichoch, re nakkwang chuam sa shkabahaan. Keretal. Li kawahuang arin yochi atinak chiris Dios. Habanan nakli kawahuang nas chabasili atinarin Dios, yochi atinak chiris li chukwabeh Dios. Kaut. Shba nakli shkomoli esil nas che, nakli Dios kishtakla chak li ralal hun chiribilrib. Nas hach sa kuipoyena mil li esila ine kawahuang. Yochi atinak chiris li kaholbeh, ut yochi atinak ahkui chiris li chukwabeh. Abanan. Li versículo 8, yochi shakabankili esilal nakli Dios haan raok. Nimlish raom li Dios akaben, haan sheil chish hunili raok. Ut li versículo 10 nas cheke, rikin hain nakwankli raok. Moko rikin ta nakla o sho raok reli Dios. Rikin man nakhaan kiraok he, ut kishtakla chakli ralal chok kames matier chirish li kamak. Atinarokil, hain hun shkap talil li shakap amil chirish li Dios chukwabeh. Hun Dios raonel. Anakwan nakotosh kutbalakwe hun kakreb li esilal li shakap amil chirish li kahol beh. Nakotosh kutbalakwe li nasche li hu Juan capítulo 17 ut versículo 5. Nascheke li versículo 5 chihokain. At intukwa, anakwan, chanima in lokal, chak atrik in din lokal kikwang chak at naktok mahi kikwang kliru chichoch. Adin chochis chi atinak li Cristo Jesus, karu chochis chi abada li chukwa. Naschere chanima in lokal. Ho nakinkwang chak at naktok mahi najib amang karuchi chochain. Ani chochi atinakarin, li Cristo Jesus. Li Cristo Jesus nakmahi na chal sa shpena ruchi chochain, kwan lis Diosilal. Abanan mahung kwa kiroksilis Diosilal nakikulun sa shpena ruchi chochain. Nakwang chakrik ini jukwa beh Dios chak. Utanakwan ni Jesus chochis chieb al recha nima in lokal, chak atrik in lokal ki kwang chak, chak at naktok mahi ki kwang kliru chichoch. Hani chochis chieb ali Cristo Jesus arin salistih. Hokanakwi, nakotosh kotzbal chikakwe juli esilal. Li esilal ain nakataw sa lihu Apocalipsis capítulo 22 ut versículo 12. Nascheke chihokain. Keretal, la intin chalk chiseb. Utink am chak. Link amuom, resh tohbali hunhun kochan rushcheom shbanuom. Ani chochichokre li atinain, li Cristo Jesus. Anita chalk chik amung, li Cristo Jesus. Haan li yoko chiru beninkil sa liskab shkulunik. Ut ani chak chiskeb alebre li hunhun kochan rushbanuomeb, li Cristo Jesus. Li Cristo Jesus en kwang chisk li Dios chukwabeh. Yo chish num sinkil li kakaba sa lish rakleb al atin. Nakchoy chak li rakleb al atin na in
chaq chishkahkamunkil li junjunqeb jonak nascheli versículo 12 del capítulo 22 relihu Apocalipsis. Nakotawx kotzbalakwe junjunqaq li esilah kwi chirish li santil musiqej. Jonak nascheli Juan capítulo 14 ut versículo 16. Li Jesús kishchechi hoka inchirish li santil musiqej. Ut la intin tzamanq tin elahin chiruli yukwabej uta amtish taqlachaq junchik kohobanel chol renat kwan qerik inchi junelik. Ani alah kohobanel chola inikishcha basili Cristo Jesús arin salihu Juan 14:16 a lisantil musiqej. Hoka angtzaqal. Lisantil musiqej ustank anaqilru naqeek uchamputru haan. Nakotawx balakwe junjunq reblish nuom lisantil musiqej nashkut besi naqaan Dios. Naschesa alihu 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 naklisantil musiqej na atinak nankosratina na atinak akuikin. Jonak naschelihu 1 Timoteo 4:1 na atinak. Jonashakabah kuilihu Romanos capítulo 8 ut versículo 16 nasche naqaan nakyokresilal li Cristo Jesús. Hana cholopan chikusa lisantil hu aniha ani Jesús. Hana beresin qechis tsilpal rish lisantil hu na atinak chirish li Dios. Jonak nascheli hu akui Romanos capítulo 8 ut versículo 26 na oken chikish. Charu nascheli hu hain na oken chikish lisantil musiqej. Na shakab chihokain. Ho kuichan anchal li musiqej na koloshtenqa sash mahelal li kanaleb. Shpanaq inqa na kanaw chan tsaqal ruti hok. Aban kui li musiqej na tsamang chikish. Rikin hiqok chol li inqa naru Shtiebal jal rikin atin chanak nasche. Na oken chikish lisantil musiqej. Hokanakui salihu 1 de Corintios capítulo 12 ut versículo 11 nasche qenak haana kyoklish matan li junjunk li nikek angelak salichut le balkam. Haan kikyoklish mataneb hokyaleb li nikeshnaw cholo bank atin. Haan kikyoklish mataneb hokyaleb li que si queru ho profetas hanakui kikyokli si matan reblinen que ruan chikirta sink anak yok si matan li iglesia hanak yok si matan li junjung chikomon li nashkanabli chiberesik balik santil musiqej matohota chik honak shakabli hu Apocalipsis capítulo 22 ut versículo 17 hanak yok li qabukbal li hokyalola oli naqek anakahmako Lihok yala oli naqeek anak kwan qachaq kilal chiruli Dios. Kahkuili santil musiqej nak amoqerer laut qahku siqib chiruli Dios. Utaqashoto liqamak. Kahkuili santil musiqej naruna tochokre liqam. Kahkuili santil musiqej naruna teokre liqakaush. Renat qatawruli esili nakotsmanqe. Hokang tzqal. Salihona la insho atinak chirish nak hunahkuili Dios habanan o shib lichoshail kwan kilal Linekesh utubri salihunchi Dios hain. Skaikeretal, Juan li Dios chukabej, li Dios kaholbej, ut li Dios santil musiqej. Moko kahunesta kwan kokarin. Sashbena ruchichochain, li santil musiqej kwan kikin. Li Dios kaholbej, kwan salish nim li Dios salish koharibal salichosha anak kwan. Yo chishnum sikili kakaba salish raklebal atin. Konak nacholob li hu Hebreos. Li Dios chukabej kwan kahwi salil loklah chosha. Habanam ko kahunesta kwan lah kohoban el chol lina oken chikisharin alisantil musiqej. Kanap akwi saruk li Dios chukabej saruk li Dios kaholbej saruk li Dios santil musiqej. Li santil musiqej na oken karin sa shbeni ruchichoch qateng ankil rahnal honal chishnum sinki chishunili jalbalwej. Moko kahunesta kwanko. Li oshichalep chiriosila in yo kep chikangelak re akolbal, re inkolbal. Jun Dios raok, jun Dios ascolonel,
jun Dios ahjop tesinel. Haala Dios, kwashkwankil, reshkebal, lisaich olehil, reshkebal ituktukilal, reshkebal, lishkaula chol chalijonal, chaahli yokachish nutsinkil. Juan Jula Dios, linankatra chijunelik, linashkela bokwal, shkartesinkila yu hambre. Hokang tzakal. Shkotzoka kuikin la kwamiwa herberteni, chakwabishka sutili tzoloka in, rahlal sábado sakwakib jonal reli eku. Salipuk-Decibal Altin 94.7 FM. Utingah kuila bokbah nak chokulanik liqeta li sali Facebook tuataw jo lichut Adventistas ekchi. Utingah kakwe nakli Dios ng katra. Jun Dios raok. Li Dios chika nakakwiki tosa junchik lijonal. Lityal reanakwan. Aran kichashkos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochish tialbash metzeurik ineb li ralalshka holi ishk li hokyalchike kanak. Aneb li neke papanre li shakrab li Dios. Utneke eskulasa eschol li cholopaom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.